October ni thum siam thatna tlun tling ril ro hmun khata omin mangai na hmun khat naiin in thuruala ril ro hmun khata omin lomna tifam kim ro u Philippi bung ni chang ni nasataka in siam thatna hun tur alo thleng ta he siam thatna hi chan ani huna chuan ring tu tin ten chong chai na tharau kalpuin kau hrana tangin in rem lo na le boina ril ru noi bawin awmang Christian in Paul ho zinga la tel ve lo te point an ron na ranga kong dik zo a kal member pakatin tharau thiang hnim in puan chuana dil turin member dangte a hruayang tharau ril ru rema om tlan ani dona wangin boina a om lowang ring tu kara dai dan na te chu thi ani anga pathian chia hlo ten thil tu hmun an soi tlangang lalpan a chia hlo te a tho pui dona Christian a chia hlo te hne tong trai dan a zir tir kha hrethiam tak chungin an tong trai thewang ilal ram lo thleng ro se idu zong wana an ti angin leimi ten ti ro se ti in cholkar atanga cholkar danga chiat na rap thak tak lo thleng ka hriatin hei hi mani kain zota heng thil te hi enge a om zia chiat na thleng rap thak ber te chu aron in zui zut zuta lir hing le klipui nuai thom te kang mai le tui lian awanga chiat na thlenga nun na le bung ro hlo na rap thak tek te hi awa thleng zing em heng chiat na thleng te hi mu le malpo om lova thleng thut ang chu anina in chunga chuan pathian thil tum chu chiar thei ani ang a hmaya pa te hnena an din hmun der thon le lo om zia hretura kai harna turani a hma a kan rin dan ai khan Krista local le na chu a hnai ta in do na ro pui chu a top don ta pathian ro rel na chu ramtina alo thlenga heng hian folok na thu khun tak nang ni po in ring in om ro in rin lo huna mihring fapa hi alo kal don sia ti chu a puang ani